Sari kaham joto rangsakni takuk bukuk song kha kaham okra chakra rok tai joto sini fayung songrok manai songrok dara songrok joto nono ani torof theke hamjakma tai norok joto nono jobani chiba yafaro kodokma salni pore haino hai Facebook live tini kisa kogrok share khain hani faikya tai o Facebook live ni bising tei ani 4 eba 5 ta points hai tongo discuss khlaijak nai bono tino discuss khainen bagi tini ang ma faikya haisi puila point henke thanai few days kangnor nukhana Tripura government job judi recruitment bus kani salo ungnani thangai tongo around 552 posts nukha aron bising 310 post 310 ta post ngkai Tripura engineering service nobo naharjaknai through TPSC ni bising te as per the report jesum nukmani aro tamos hajakka tabuk je kuno Tripura rajyo jodi government job ni bage apply khainani hinkai there is no mandatory of any PRTC permanent residence of Tripura certificate nangya nije sajakmani o kokna tiyang sanani bage tini norok joto bani ma krengkha apart from this the BC election asuk kuduk mas hal romoi pending ngi tongo bono tui tripartite accord no tui kabangma borok ano sunghoro kok duk ni bising tui message kai sunghoro bono tui bo sanani bagai tai Tripura sa je Tripura ni jingjal romdi abo nandanagar ni issues romdi abo unemployment issues romdi takni Gen Z stock ni issues kabangma je tongmani bono tui no tini thaisa thaini norbo salainani bagai angma phaikya haisi hambaimar o jotono je nai tongnani Facebook live especially ang nugui mangkha takuk Poritus takuk Asis takuk Birbal hai Thanjavlin hambai hello Tolomoni norok jotono na haino hai ani Facebook live ni bisingti lamsogo norok saimono as per the report 2025 assembly o kokti sajakha tai assembly o kokti sajakma pore Tripura employment service and manpower planning minister ni hoite January ni 2025 o kaisa report rajakha a report ni mote 3,36,551 I repeat the number 3,36,551 registered unemployment sini Tripura rajyo tongoi tongo. As per the census report of 2011, 37 lakhs approx population sini o hastewo tongo haise. As per prediction about almost the assume khaina kenga 2026 o 50 lakhs 50 lakh approximately tabuk Tripura rajyo population strong haisi unemployment ang thajing saka 2025 ni the report ni mote Tripura employment service and manpower planning minister ni hoite je jobab rajakmani aro saimangkha 3,36,551 3,36,551 obo Tripura rajyo was asak unemployment tabuk tongoi tongo thousands and thousands borok Shillong high jagao thani Meghalaya high state rogo restaurant rogo samung khai tongoyu graduate ingjak rok engineering complete ingjak rok BCom complete ingjak rok master degree complete ingjak rok gari driver ngi tongoyu a jaga rogo
restaurant rogo samung khayo hotel rogo samung khayo obo hai rok ngui tonguyo Chennai rogo samung khai tonguyo Mumbai rogo samung khai tonguyo Delhi rogo samung khai tonguyo Bangalore rogo samung khai tonguyo Pune rogo samung khai tonguyo tangai unemployment rate eba unemployment balai blaike songkao kobang mani bagai tini Tripura Rajyoni je sini youth rock Tripura Rajyoni je generation rock kubuni hasteo tangai borokni livelihood jibono tangai tongnani bagai eba nukhung rokno support khainani bagai kubuni haste rogo tangai borok samung rok thaima tongoyu tini aboni pore unemployment ang saka 3,36,551 as per the report of 2025 ni January wo kintu tabuk unemployment rate unemployment je registered ingjak rokto to sung job no riman ya Tripura government hoite borong so tamo nukjak kha taibo se permanent residence of Tripura certificate je PRTC পর্যন্ত se mandatory inglia tabu khungkai Tripura Rajya o government ni job khlainani hingkanke how shocking it is how painful it is painful for every citizens of Tripura it is painful for every Gen Z who are all suffering due to this unemployment rate তিনি borok no sung job rana nile dure thakse kintu permanent residence of Tripura certificate পর্যন্ত se mandatory inglia any person from any of the state can come in our state and apply for government job but whereas it was not like this previously as per the notifications of 2023 wo kanke it is compulsory that PRTC must submit for applying the government job tabu government abono tam kha bekhar kha 5 consecutive years about 5 years ori Tripura Rajya o education by connecting kai o jaga porikha kai a bororo Tripura Rajya o boro government job ni bage apply khaimanu Maharashtra ni boro khaiman sinai Punjab ni boro khaiman sinai Bihar ni boro khaiman sinai even Bangladesh ni borok rok phano se phai borok kabang ma phai no tongo borok sudu se khaisine haisi engkai sini youth rok ni bobishot tamung nai sini generations ni borok ni bobishot tamung nai thinang tamung nai haino se Tripura Rajya ni sai tebo facility kaham education khaye quality education manjak kubuni state ni borok IAS officers rok kabang ma engjak IPS officers kabang ma engjak abo hai state rok ni je well infrastructure engjak education policy ekdom best engjak aro rok ni je borok jodi Tripura hai rajyo phaiye competitions ro exam rekhangkai Tripura Rajya ni je scoop Tripura Rajya ni je youth rok borok onek tabuk ni o je government ni যে নীতি তুমা বাই নুকসান সিনাই প্রবলেম সিনাই হাইসি ওভো হাই যে ডিসিশন ন আই পার্সোনালি কন্ডেম ওভো ন স্ট্রংলি আং কন্ডেম খাইউ বিকজ নাই নাইদি গভর্নমেন্ট ও যে পলিসি নামানি গভর্নমেন্ট ও যে ইন্টেনশনালি যে ডিসিশন নামানি হোয়াট কুড বি আ রিজন বিহাইন্ড তামুং ইমান why government is so interested to make non-requirement of PRTC in the government job? Why government is so interested? Kumuni haseni borok sino rajyo permanent residence hara boro apply khainani tangi government of asik interesting jak. Nichoi government ni o je intention musung jak mani o je policy namani ukulgo kabangma rohishya tongimano a rohishya tamo tangi kubuni state ni borok sini o jaga wa haino se je jaga ang saka 3,36,551 unemployed registered ingsa bongni jibon tamung nai
Kabang mo borok nukungo borok support kaimani ang itongo because of this unemployment growth. Tinisin or big company kre MNC company kre kotor company kre haisi boro thani boro Bangalore hai jagao thangi tongi Chennai hai jagao Mumbai hai jagao Delhi hai jagao Shillong hai jagao borok bongni nok be haksal kai tini samung khaima tongiyu ngo overok no tuyi sung strongly condemn khayu and I request humbly ang request khainani musungo it is not only matters of particularly buishajao ne tipramothani MDC kok sauba tipramothani favor nana bai kok sau no not at all Tripura rajyo je 3,37,551 registered unemployment borok no chakiri rimania kai abo suduki tipramothani nuksan simidang no CPIM khai tonai je aroka unemployment khobje geda BJP khai tonai khobje geda Congress khai tonai khobje geda IPFT khai khobje geda Trinamool Congress khai tonai khobje geda so obono tyi sengkok mati sane haisi most of the time what do we see in our state over high issues concerning to our citizens of state ingphano se many of the political parties choose to keep silent just because bongni political the agenda ni bagai borok tini silent tongoi tong but over high judi continue ungi thaka ke Tripura rajyo wo haino se problem ungi tong ekdige Citizenship Amendment Act 2024 jora phai sokpa kya 31st December Bangladesh Pakistan Afghanistan ni borok no welcome khaye nizini India ni borok no khai nizini state ni borok no khai tini sung taibo influx ng borok tu mang microscopic minorities ng mang Tripura hai chikon sa rajyo wo se tini 50 lakh hai population singi thangka look at Mizoram 21,000 square kilometers double size of our state but what is the population of their state only 1.1 millions see sini Arunachal Pradesh busak jorati kotor 8 times bigger than our states populations busak hardly 15 to 16 lakhs high population see 3 times sini less populations but the state is 8 times bigger than our state Nagaland 16,000 something 500 something square kilometers population 16 17 18 lakhs 3 time high sinisa almost come 2.5 high so what will be the futures of our young generations I think the young generation should come up and oppose such decisions taken by the government of Tripura Haisi. Though we may be a part of Tripura government, but we also condemn if any decision is taken not for the sake of our people, then some always condemn Khayu Haisi. And I think not only Tipramotha political party, not only particular individual person, but it is time for every citizen of Tripura to come up and speak for the rights of our people, Haisi. Kinutam nukza, most of people choosing their comfort zone not to speak anything, not to raise their voice, just because they are seeing for the political agenda, political mileage. But over, certainly, sini buskang is halo issues to bnai Haisi. Sunuka recently 552 government job post langne ni nai tong aron bisang anthasi saga 310 post sanga Tripura engineering je service no botlangne nai tong through TPSC borok ni tabuk tamung nai so over high issues rokno sung mati sane Haisi and tebang sanani musung nor nukhana last time of few days sekang tamunukha Agartolani je Nandanagar Don Bosco buskango MC ni hoite faye
Haksal ni sini bororok. Sudus matro sini bororok simiya. Kubuni dofarok botongo. Borok tini bongni daily jibono thangai thangnani bagai family no support khainani bagai mokhetung thaiketung kosto khai tini haksal ni phaiye thuya karei bolongo muya phai bolongo tha bolong nutugui bolongo kosto khaiye sibuk sindrai rok bai nini risk nawinyai tini asak haksal phai tini mokhetung thaiketung phalai tong borok no pojonto se sak nanya khaitam khlaijaka daga chopa khlaijagei mokhitung rok khitar jaka tanchik jaka jaro khlai tongmani sobai sukrup khlaijaka haisi aboni bagai political parties rok ang nukha BJP rokni hoitebo jonojati morcha ni bo nukha borobo thangai finally kokti saka yes kokti sana nangnai haisi tangai jonojati simi tangai ti promotha simi tangai ko simiti sana ba joto political party ni borok mati sana in fact society rok phai kok mati sana haisi justice judi no manani hingkangke particular individual person ti sama ba simi sing justice mani mania it is all our duty to raise voice when our people are getting injustice haisi sing kok mati sanai tini political mileage manani bagi simi phai ke angkai abong ya haisi tai thasingo ang blai blake sine habubak ranam proudly I feel really proud of our His Highness Maharaj haisi just before ang live hainani sakang no sini His Highness Maharaj be angkok saka salaikya Maharaj clear kas how alliance will not be there until and unless we achieve for our Tiprasas right ni bosau haisi tini Tiprasa Accord ni bagai prosto sungjago where is your Tiprasa Accord nongni Tiprasa Accord biang thangka nongni land rights biang thangka norok ni direct funding biang thangka norok ni political rights biang thangka tini bo sini Maharaj fight khai tongu not for him haisi because for our people bo tini bo fight khai tongu haisi tamo obab tong bini sanan thakai sajau nai political ni kok sana nai hune tamo obab tong sini Maharaj ni kotor nok tong bini rajbari tong rang tong bini jaga jumi tong bini jotto kisu tong but he is fighting for our people bo fight khai tong haisi tini bo government of Tripura about central leaders rock bono kotor offer haisi he could have become MP he could have become deputy chief minister he could have become anything any position bon naiman kom haisi but he had not taken the post because he always wants our people to get our rights haisi tamo oprat khake bobo hai klaimani tamo oprat khake tini senglangjino proshno khai questions khayu othoso siniti prasarok mukhteng phalnai rok daga chopa khlaijagai khitar jagai mukhteng sekjagai tongpurkai ekta kok sung saimani haisi sini bororok ni right sekjagai tongpurkai ekta kok sung saimani haisi sini bororok khaklabu guli kokjak tongpurkai ekta kok sung saimani haisi sini bororok students rok lathi charge khaijagai water cannon use khaijagai tear gas use khaijagai butok khaijak tongpurkai ekta kok sung saraya haisi but sini ha bubagra fight khaitong central government bai tini asak kisu offer jakmani porebo he always choose not to go alliance with any of the political party until and unless we achieve our demand haisi clearly saitong blay khulugui saitong haisi taitamunang over high leaders sak asak sacrifice khaisin bagai fight khaitong nai sungke bono madamano tini sung jora haisi dukhu nangu tini sini ha bubagra sini jotoni bagai fight khaitong ma bagai nations rock tini nasigi sunoma tong haisi our people are leaders from Maharashtra, are leaders from West Bengal,
Our leaders from Rajasthan, our leaders from Mumbai, our leaders from many other state ni. Tini sini His Highness Maharashtra is a sacrifice no, Maharashtra is a chobano, tini appreciate khai tongoi tong haisi. Kok ekdom clear haisi. Judino sini dofani bagi rights maya khai, sung kunu dinopano government by interest, sung kunu krei, sung part of government no tongnani haisi. Tini kabang ma borok angnugu kaisa kusu Facebook tui AI ni bising tui chat GPT ni bising tui ketal poster sanamai Maharashtra blame khaimani sungnugu Maharashtra criticize khaimani sungnugu but je criticize khainai ro je blame khainai ro Bangladesh ya asik lokho phai tongo a time borok kok de tisaka open boundary khaye riri jago camper bazar tiro a time boro kok de tisaka je jorao khaklabo pojonto nai kok jago siniti prasaro citizenship amendment bill no ka sunani bagai tak citizenship amendment act engka khoroksa as a national party khaitone leaders ro kok de tisaka je jago agortola hai rogo din broad daylight rogo sini bukuk juk somrom fresh hompre khaijago Bon national political party ni borok kok tisaka je jago nini sini edisini hano sekjagi tlangjangni nai tongo nogo panchayat ro khlaijak na nai tongo Bon national party ni borok kok tisaka je jago sini tiprasa je baniya khai tongne rokno satok pitok khaijago Bon national party kok tisaka haisi Tini sakarke chaya. Yes, we all are answerable to these questions. Haise sing answer marana haise. Kebo power permanent post ya. 2026 ni April lo sing elected inka member of district council. It is not permanent. 5 years ti pore singbo sini opposed kamawi mano, norzagi mano. Judi borok ni bagi sing kok sayangke dofa ni bagi kok sayangke ar sini borok kabang ma jaga thanga para bising rogo thangi dukhu nang haisi lama kaham krei tui suru se man ning yao thoso sing 80 independence day sing celebrate khai tongo or 2026 ni mia hai salo 15 august asi the 80 independence sing step khaimani awsung celebrate khai tongo othosonor nukhana baksa jaga tui kahama ningya school kahama poriya lama kahama himya kabang ma jantaro kok sau tini sini MDC sokno sahor sar lama sanamai redi sar tini ব্যবস্থা khai redi sar suno school kahamri redi bkha yogo haise bkha dhunugo কষ্ট নাঙ্গো হাইছে দুঃখ নাঙ্গো এডিসিনি থানি আপ ফান কসি করে হাইছে 4-5 crore PWD ফাইও 1 হইতে 2 crore এডুকেশন ফাইও আবো বাইসং স্কুল 10টা 15টা 20টা পর্যন্ত রিপেয়ারিং খাইনানি সিনি ফান করে এই যে রাং আছে লিমিটেড ফান বাই অথচ 1633 স্কুল সং তাবুক টিটি এডিসিন বিসিংও তঙ্গই তঙ্গো Black top route sanamnani bagi pojonto sing 5 kilometers pojonto se edisini PWD ni fund by sing sanami mania asak ke sini limited fund haisi busuk jorate yin kongi to lukurok saw haisi sanami redi kintu abo pojonto se sing sanami ri mania aboni bagi no tini additional strengthen khainani bagai 125th amendment ni bising tei sini constitutional solutions no sung sanai tongo our constitutional solution sanmani yak ulobo we are not compromising with our core demand greater Tipraland haisi greater Tipraland শুধু মাত্র 2021 চেংখা 2600 পাইখা aboyablei until and unless we achieve this core demand of greater Tipraland, we are not going to compromise. Fight khai tong haisi. Land rights ni bagi kok sai tong haisi.
Roman script ni bai kok sai tong haisi direct funding ni bai kok sai tong political rights ni bai kok sai tong political rights mane judiciary representative 20 ta ST seat ni bisingo 24-25 tang thangkan ke abuki ti promote hani simida achievement abuki CPM BJP khanye Congress khanye IPFT khanye ti prasarok ni kai achievement ng lagda land rights judi mani phakyan kai BJP Congress CPM borok ni kai of achievement ng lagda suru matru ti promote hani simidang nai but একটা ন্যাশনাল পার্টি নি লিডার্স তাঙ্গে ও ল্যান্ড রাইটস নো তি কক্স হায়া হাইছি তাঙ্গে কক্স হায়া বিজেপি হাই পলিটিক্যাল পার্টি ওয়ার্ল্ড নি বিগেস্ট পার্টি নি সাজাগো এন্ড ইয়েস আবো ফ্যাক্ট কুবুই কিন্তু আব বিগেস্ট ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি নো রিপ্রেজেন্টেটিভ ওঙ্গি তংনাই সিনি তাকুক তি প্রাসারক লিডার্স রক মন্ত্রী পোস্ট খাই ও পোস্ট হোল্ড খাই তংনাই সিনি তাকুক রক Why don't you speak for land rights? Why don't you speak for BC election ni bagai? Tangai kok saya haisi. 587 village tini pojanto election conduct khaisagya. Our Maharaj, His Highness Maharaj, tini Supreme Court pojanto thangai bini own pocket ni rang khibui tini tiprasan rights ni bagai khaitong. 15 লাখ তিপ্রাসানি রাইটস ন তুমনা বাগৈ সিনি হিজ হাইনেস মহারাজ বিনি পকেট নি রাং খিবিতং ন্যাশনাল পার্টি নি বরক এপ্রিশিয়েট দেখায় অকক ন সিপিএম নি বরক এপ্রিশিয়েট দেখায় বিজেপি নি বরক এপ্রিশিয়েট দেখায় কংগ্রেস নি বরক এপ্রিশিয়েট দেখায় বরংস সঙ্গ বিকনং নি রাইটস আরে যে বরক রাইটস হানাই বনদা নং প্রশ্ন খাইনাই যে বরক রুনাই রিয়াঙই তংনাই বনদা নং প্রশ্ন খাইনাই হ্যাঁ যে সানাই নদা সং প্রশ্ন খাইনাই নাখাই যে বরক রুই মান তংই রিয়াং তংনাই বনদা প্রশ্ন খাইনাই অবরক তিনি সানানি দরকার সালাইনানি দরকার হাইছি বিজেপি খাইতু সিপিএম খাইতু কংগ্রেস খাইতু কুবুনি দফারক কিন্তু আমতিয়া আং আগিবো সাও হাইছি 2012 যে ফ্রু 150th anniversary Rabindranath Tagore Singarville Airport no bini bumungui khlaisina hine jefru leader of opposition leader the opposition leader kok sawo Congress ni CPM ni joto leaders rok abono somorthon khaiye yes Rabindranath Tagore ni bumungui no airport mangnai hine kokti salai we respect Rabindranath Tagore Bishop Kobi, we respect, we have a huge respect in our heart. But this land, oh ha, oh sini asai haiman ha, oh sini om thai thi kalaimani ha, 5,000 boshor sakangni sini 184 king, tabu baike 186 sini Maharaj baike, salok jagi phayo, I ha ni bumung sini raja rok ni bung bai kerengja. একমাত্র খরকসা বরক সিমি কিরিয়াকারই সিনি তাবুকনি তিপ্রা মথানি প্রেসিডেন্ট স্যার বিজয় কুমার রাঙ্কল সিনি পু বিকে রাঙ্কল স্যার তিনি আ টাইমো বাসাউই কক সাও অব অপরাধ নাই যদি ন সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্ট নি বুমুং রবীন্দ্রনাথ টেগোর কবি রবীন্দ্রনাথ টেগোর নি বুমুংই খাইতাংকে ও হা মহারাষ্ট্রনি বুমুঙি মা খাইনে নেই তিনি 60টা বিধানসভা কেন্দ্রনি 60 জন এমএলএ নি বিসিং 20 জন এসটি এমএলএ নি বিসিং একমাত্র খরকসা এমএলএ স্যার বিজয় রাঙ্কল ককটি সাও তিনি সাও মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট সং থাঙ্গই মহারাজ বীর বিক্রম ni asaima sal rong ka sing thang thang khumala riu but when it was needed no one has raised their voice except sini sarbi ke rangkhol sar haisi therefore NIT ni issue sungui tongo 7% agi reservations a time of sab koktisa ei sini sarbi ke rangkhol songno ei sini আঞ্চলিক মাইন্ডেড বড় রকম রিজনাল মাইন্ডসেট বড় রকম দিশাও
national party ro okok ro ti saya haisi nge tini kebang ma jaga issue sungui tongo are political post is not permanent tamo permanent kai sini jati sini dofa sini sinimung obse permanent judi o dofa o sinimung o nini yakung tolani hase kri khenke bo jagao basawi nung politics ni kok sanai bo jagao basawi nung dofa ni vote san paine haisi sungobono ti one suknani batang haisi Maharaj no sung prashno sung tai tam khaisine Maharaj tai tam khaisine haisi tai boda fan rak riman laino nei one northeast khai leadership now porjonto jotto northeast ni leader sokno porjonto thansa khai ek khai phorang tisar khaisi আর নর্থ-ইস্ট নি লিডার সব থানসা খাইয়ে এই ত্রিপুরা রাজ্য ন পয়লা ফার্স্ট টাইম আস্টেবল গ্রাউন্ড 1 লাখ প্লাস এভাব বড় রকম তুই হ্যাঁ খরাং টিচার ওই মেসেজ রখা আমরা চাইয়া খাইকা দিল্লিও থাঙ্গই সেন্ট্রাল নি লিডার্স রক বাই সিনি রাইটস মানিয়াকে সং অ্যালায়েন্স সিংয়া নেই বখাও Gerak kai kok ti sawi tini saikya. Khorok busu khambai rekha. Borong so bi ko ni sungu. Judi bo afro compromise khaye. Phai pe khenke sada sasa khumu. Compromise khai judi bo ya kari pheke sada sasa khumu. Tini kubuni dofaro. Kubuni leadership ro. Judi one sugung ka one zaung ka ek matro sini his highness Maharaj Toma bagi sini se sini ti prasani borom tini asuk zorati kusugo kai tong haisi asuk zorati kusugo kai tong haisi baksa sau kubuni political party khaine ro ti pramotha ti edisio hapango phaimani 2021 ni simi tini 2026 ka almost hoi bosor completing ni naike tamu khaikya ni prashno sumu haisi আরে আং থাজিং সাকাবলে বাবা ত্রিপুরা রাজ্যও 10,492 স্কয়ার কিলোমিটার সিমিং 7,132.56 স্কয়ার কিলোমিটার এডিশিও 7,132.56 স্কয়ার কিলোমিটার মাত্র বুসুক বাজেট হাই 2 হইতে 3% বাজেট স্টেট নি সপায়ু সম্ভব দা বাজেট বে সামুং তাংনানি নাই নাই সিডি আং সাকাবলে ব্ল্যাক টপ রুট সামনানি বাকি পর্যন্ত সে 5 হইতে 10 কিলোমিটার সিং সনামাইয়া এই এডিসি নি রাং পিডব্লিউডি নি ডিপার্টমেন্ট বাই স্কুল কাইসে কতর 100 জন ক্যাপাসিটি গনং স্কুল পর্যন্ত সে সিং সনামি মাইয়া এই এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট নি এডিসি নি রাং বাই হেলথ ডিপার্টমেন্ট নি রাং বাই হসপিটাল কাইসে পর্যন্ত তাংনানি সিনি রাং করেই Ani constituency Ramchandrogarh thangang dukkunang Harip Kwar IS ni andaro thangang ke kabama school repairing nangi tongu students rok sakawo kisik misik bufurjani wall klai tamung no othoso sung repair khainani pojonto rangkrei DM bai thangi malayo minister bai thangi malayo video ni thani sung ruwo Last digi tamo no fun. Agi manrega ni bisikti samu khaisego ta BBG Ramji inka BBG Ramji ni still fun tabo phaliya ko. Bahike khalangi sung. But yes, you all have chosen our people. Nor mandate rui huge mandate rui to promote a political party no power to kha edisiwo. Yes, we are committed to raise all our voice for the sake of our people I see. Maybe abo street on angka sing street o khorang ti sanai sorogo asugui kok sana nang kok sanai assembly o kok sana nang kok ti sanai council o kok ti sana nang sing kok ti sanai media o kok ti sana nang kok ti sanai social media ni platform o kok ti sana nang kok ti sanai yes we are committed to raise our voice I see norok nungna je kono issue sung khangkai je kono problem khangkai tui kri lama kri bukuk juk song rompre sompre khaijakai
pori tongnai rok injustice ng tongkhang ke sini Gen Zero problem ng tongkhang ke it is our Maharashni je sengkrang rok always no buskang phai sing hesitating ya kare kiriya kare sing no khorang ti sapayo haisi sing no phai ti sapayo haisi nor nukhana agor tolo broad daylight ogorom preza ke sing thangi kok ti sao nor nukhana damsara digi sini harok seksa kok sing thangi kok ti sao nor nukhana Bangladesh si rok bai ha seksa ki tongha sini India ni 0.3 arab sing no kok ti sao haisi nor nukhana Citizenship Amendment Bill Citizenship Amendment Act ngka sing no kok ti sao haisi nor nukhana je pro Bangladesh ni je High Commissions ni office rogo embassy rogo ko aro je minorities rogo to jar khaije kanga sing no kok ti sao haisi nor nukhana sini bania khai tongnai rok dukan rogo judi satok pitok khaije tonghanga sing no kok ti sao haisi but sing Maharashni sengkrak simi kok ti sao oi যদি যত বড় থানসাকে ফাইকে হাঙ্কাঙ্কে তাই বসে সঙ্গ ইনজাস্টিস খাইনে সাকাং মাওয়ান সুকুমো খাইরা গলা খুমো নাই নাই দি কিন্তু তামো যতন শুধুমাত্র ব্লেম গেম খাইয়ে কাইসে শিল চালাইয়ে जों तंनानै सिमिसे जों चुज खायो हाइसि তিনি সেন্ট্রাল লিডার্স বাই তিনি মহারাজ ডিসকাস খাইতং রাইটস রিয়াসাই जों কোনো ডিসকাস খাইয়া সিপিএম नि কত লিডার্স অবনতি এপ্রিশিয়েট খাইমা খমু মহারাজ বাই ফাইমালে মা খমু তাইবো স্ট্র্যাটেজি সানামা খমু বিজেপি नि জনজাতি नि লিডার্স অফ ফাই স্ট্র্যাটেজি সানামা খমু থানসা খাই কক সালেমা খমু আরে जों পলিটিক্যাল পার্টি খাইউনি লাইন রিগির লাইকে जों দারি ও লাইনनि বাইরেও नों मथा ओ लाइननि फाताराव नों बीजेपी ओ तेगिसे लाइननि फाताराव नों सीपीएम कायसे जों मालाय लिया हाइसि लाइन रिजा ओ लाइनो सुक्रुगै ओ लाइनो हुयै दफानि बागै हानि बागै जातिनि बागै थानसाङै कक्ति साकांके ना मथा नांगो ना सीपीएम नांगो ना बीजेपी नांगो ना कांग्रेस नांगो कोनो पॉलिटिकल पार्टी नांगौनो सिनि दफानि बागै सिनि हानि बागै सिनि जातिनि बागै कक्ति साइ सिनि मानथै सक्तायनो तुबुइ मानो हाइसि किन्तु ना मेलारमाट आनो परमिशन रिया बीजेपी हेडक्वार्टर्स आनो परमिशन रिया कांग्रेस हेडक्वार्टर्स आनो परमिशन रिया आनी दफा खाख्लाबोला थिरजागि दङ आनी मकलनि बुसकाङो आनी आसायमानि अमथाय थि खालायमानि हा सेकजागि दङ आनी मकल बुसकाङो आनी बुकुक जुगसं रमफ्रे समफ्रे खायजाक दङ आनी मकल बुसकाङो आनी सोरंनाय जोग्र इनजास्टिस खायजाक दङ आबोनि बागै कक सानानि बुदा आं हेडक्वार्टारनि पारमिशन नांसिनाय आबोनि बागै सानानि बागै पजन्त आं पार्टीनि पारमिशन नांसिनाय आबोनि बागै सानानि बागै पजन्त आं लिडारसनि पारमिशन नांसिनाय जुदि पारमिशन सिन नांगौ हंकांके आबोहाय पार्टीनो खाया तंखैनो जावहायसि आबोहाय अर्गानाइजेशनो तंयावैनो जावहायसि जुदि निजिनि राइट्सनि बागै निजिनि दफानि बागै निजिनि हानि बागै निजिनि जातिनि बागै निजिनि सिनिमुंनि बागै कक सुरुसि साइमालिया हंकाय आबोहाय अर्गानाइजेशन जों खाया तंखैनो जावो दिने सिनि पपुलेशन कमी दं young generation sok tini fai tong haisi awon bagai जों मावान सुक्ते हाइसि हयतो आं सामानि तिनि बाक्सा बरक जाजागला बाक्सा बरक गाली गुलास रनाय unknown identify face by account रक by फेसबुक फाइ गाली गुलास रनाय किन्तु जेसेक पानो नासलिदि जेसपानो जलिदि जों महाराष्ट्रनि सेंक्रा रक हाबुबाग्रानि सेंक्रा रक सिनि जातिनि बागै दफानि बागै कक सानानि बागै जों चुज खायजाका जोंले सानाय हाइसि जों सानाय जों किरियाकारि सानाय जों फाइट खायनाय जों जबा खायनाय एन्ड नांखांके जों अलवेज टु फाइट के जबा खायनाय हाइसि खायनो दङ ताबो खायथानाय हाइसि सिनो अ थानसानि मारिनो सबायनानि बागै बसक जरतै propaganda चलि उइतं
Besek zorati conspiracy choli tong. Besek zorati strategy choli ui tong. Sini o thansani mari no subaina ni bagi. But ha bubagrani tuijul ma bai tini bo krak khai tong haisi. BJP eba central leaders rock by ba whoever in power borok by judi seng kok sanani thangkang ke sini his highness Maharashtra seng bekha tangino poito khai saimano haisi. Yes, leader nung ang compromise jorawo ungi manu, but his highness Maharashtra will never compromise for his people haisi. And sengab nugui petong haisi. Sabo asuk ball leaders asuk sahos kai saraknai tong media of haise no will not compromise if our people are not achieving our rights nis hawi tong haisi. Central government by kok samani porebo obo haike juri sai tong manungkai all leaders ni logi sung tongnai joto tiprasa tongnai and sung salsa jes kapon manne haisi. Tini hoito sini rights rokro ignore khlaijagi tong haisi. Sini rights rokno sungno sekjagi tong haisi. But these rights will come one day haisi. And all rights ni bagai sung joto no na humble request kayo haisi. Joto boro rock, joto party ni leaders rock, party no waisa side toni way, jati ni bagi fight kebe di haisi. Blai kya hambai, hai no hai, no rock. Joto no, hai no hayani hamzak mantai chibaya fore, hor kaham, tipra sayu glok thung, sini dabi dakti no mantu, sini tipra saro, taibo buskani salo thansani mario phaibetu, sini tipra saro, taibo buskani salo CPM Congress BJP motha IPF ti hinya woi thansang baitu haisi hambai.